न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातास्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया सख्यात्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातास्तव चरणसेवा न रचिता न वादतं देवी त्रिविनमपि भूयस्त्वव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननि कन्यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपं गिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मलेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदमी भवानी तत्पानि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षास्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तन परं कृतवचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मास्य नाथे तस्य कृपामुचितवं परं तवैव आपस्तुमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणान्वेषि नैतस्य कण्ठाभ्य मम भावयेथा क्षुद्रार्तिसार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्र मात्र किं
परिपूर्णा करुणास्त चैन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षिते सुतम मत संपात की नास्ति पापा घृत्व समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु।